Hi, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course namhleta hi kha hi tisa video clip ya Benny Mayengani's producer ku nga va mani handle ka Hlavu the Gupta. So hi vekeleni video clip hi ta tlhela afterwards. No se kutambala hina. Swi ta nandzika ke. Service 10 almost 40,000 leswi nga xilipi lexiwani. No, sena Sam. NBA. Okay, my guy. So as you can hear kwalani ku hi video clip yaleyo Hlavu the Gupta is spent close to 40k hi mpahla ya NBA. So mpahla ya NBA yini hi nga hi swi vonini already President Mayengani kha yi mbala there are various images hi nga vekela na yeleyo kwalani image ha kona hayi swa tshembisa because loko hi languta xikhindla lexiya like leswi fambisaka swona laha ma kuma ku swi va swi ri close to vuma 4k hi ngetela na cap laha hi ya ka almost 5 or more and mi nga kuma ku na hi tlhela swi matches swi tlhela swi famba na tintangu ta kona ku fana na President Mayengani because a ni ma swi kola loko yimbale swa yellow swi va swi famba hinkwaswo swi matcha hinkwaswo na kwalani as you can see loko yimbala swa blue fambi swa blue swi matcha na tintangu mavona loko swi hangeta na tintangu swi ya kha swi durha swinene so hey plus na swa green swo yelana sweswo so hi nga vula tani ku hayi hi to yini ta congratulations ne I don't think we would be saying congratulations na yeah okay yeah hi nga congratulations to Hlavu the Gupta swi kahle ta kha hi pandza na yena i ta ri karhi a fana na President Mayengani hikuva yi le ku pandzeni hi mpahla leya NBA le i trendsetter vele swi ta kha swi trenda ku nga ri khale vanhu va ta tlhela va swi landzelela kwala ka Gaza hi leswo Why unga kamanga msisi? Hey man. Why we inga shabang to Gucci? Mwana to question taban bolwa. Why inga kamanga msisi? Why we inga shabang to Gucci? Wow.